yahagurukiye imbere yabo, ariko kugira ngo ahagurukire imbere yabo yagize abantu bane bamwizereye baramusengera. Nawe re gukeneye abantu bagusengera. Arabohora TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza, umusemburo w'agakiza. Arabohora TV. Kuro
rihabwa icubahiro washize izina ryawe hejuru usumba ibindi bintu byose ijambo ryawe mana haleluya turagukunda Kristo haleluya nizigirwa ubyukora nizigirwa ku ijambo ryose uvuga nizigirwa ijambo ryose uvuga ndagushima wewe mwana wewe uri umwami wacu we uri umwami uganza byose wizigirwa ku byo uvuga wizigirwa ku byo ukora munyakuri ku ijambo uvuga munyakuri ku ijambo ryose uvuga ndagushima wewe byose uganza byose munyakuri ibyo ukora haleluya munyakuri kwijambo ryose ndagushima wewe Ramu
birashoboka ko abantu bagira amateraniro ari babiri cyangwa batatu, amateraniro yagenda neza. Asante Turi Baba. kumwe n'abakozi b'Imana rero turagira ngo tubaze tubakire kugira ngo batwibwire, nimara kutwibwira badusengere kugira ngo tujye amateraniro y'umugisha yo kuri iki cyumweru. Turagira ngo dusabe Janvier aturagize Imana kandi aragize n'Imana y'amateraniro ya none. Mana turagushimiye, uri Imana igira neza, uri Imana igororotse, uri Imana idukunda. Turagushimiye Mana aka kanya, ijambo ryawe Mana riravuga ngo aho babiri canke batatu bakoraniye uba uri hagati yabo Mwami. None rero Uwiteka Mana turagushimiye rero, Mose yaravuze ngo mu gitondo duhaze imbabazi zawe. Turagushimiye rero Mana muri iki gitondo ugiye kubana natwe, ugiye kubana n'umuntu wese Mwami, ahari ari mu bitaro, ahari yicaye, ahari hatandukanye Mwami, tugiye gufatanya Mwami dusenga muri iki gitondo. Mwami Mana ubane natwe, nubwo biri guca kuri Arabohora TV, ariko Witeka Mwami ijambo ryarambwiye gukwizera kuva kukumva, ukumva nawe ukazanwa n'ijambo rya Kristo. None Mwami turasenze Mwami ngubane natwe Mwami, ijambo niyo ryaremye ibintu byose. Ijambo ryawe Mana rigere ku buri muntu wese ahari, abone umugisha wawe Mana kubwo kumva no kumvira. Witeka Mwami biduha kurya ibyiza byo mu gihugu. Turagushimiye rero Mwami uyu mwanya muto tugiye kumara Mwami Mana ubane natwe, wihesha icubahiro. Tubisenze tubyizeye mu izina y'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane. Amen. Turagira ngo wibwire abakunzi bacu, abagukurikiye bose ubibwire kugira ngo dufatanye umwanya wo kuramya, umwanya w'amateraniro turi bakuzi neza. Yego. Murakoze cyane. Nitwa Janvier niyo mungere, nkaba ndubatse, mfite umugore yitwa Cynthia. Ndanamushimira cyane ahari hose, Imana imuhezagire, bane nawe ni umukozi w'Imana. Ibi byose kugira ngo tubikore aba yansengeye, kandi nawe iyo ari hariya nawe aba ari gukora ibikorwa nk'ibi byo kuvuga ubutumwa kuri apse channel yitwa Word of Life ya ministry. Rero nibyo bisigaye turi kumwe, Yesu aduhana umugisha. Murakoze. Murakoze cyane. Amen. Turagira ngo n'uyu mama nawe tumwakire atwibwire. Abantu benshi baramuzi ariko yongere kubibwira kuko hari abashyashya bakubonye ubwa mbere. Ubibwire nawe ukorera n'imirimo ukora. Murakoze. Ndabashuje mwese, Imana ibaha umugisha, ugira amahoro. Iki cyumweru nshimiye Imana, tumaze igihe duterana, ariko noneho iki cyumweru kuko isengero zifunze tugize umugisha wo guteranira mu rugo. Amazina yanjye yitwa Betty Nyiramukiza. Nayoboraga Kacyiru muri chapelle ikoresha indimi z'amahanga, ariko uyu munsi bampaye invitation nimukiye ku Muhima. Niho ngiye gukomereza umurimo muri Nyarugenge. Rero nshima Imana yampamagaye kandagiza umukumbi, kandi shima kandi ko yashoboje n'abantu bose gukurikirana ijambo ry'Imana hano kuri iyi Arabohora. Imana ibaha umugisha, kandi nshuhuje Cynthia cyane ahari muri Canada. Imana imuha umugisha, imwishimire ko yamuhamagaye akemera umuhamagaro. Namwe muduhaye akanya ndabashimiye, Imana ibaha umugisha. Yego, murakoze cyane. Abakunzi barabohora uyu munsi baragira umugisha mwinshi cyane. Uyu munsi rero tugiye guhimbaza Imana. Turagira ngo mudufashe mu ndirimbo dukomeze duhimbaza Imana. Nyuma yo guhimbaza Imana nko mu ndirimbo 2 cyangwa 3 biterwa no kumwuka tuyobora, nyuma yaho turaza kumva ijambo ry'Imana. Turaryumva na Betty icyo Imana yatugeneye uyu munsi kugira ngo twongere no kuva mu bwiza tujya mu bundi. Imana ikomeze kuba natwe. Janvier dufashe umwanya wo guhimbaza Imana. Amen.
aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano uwo mwami ari hano waduhezagire ari hano waduhezagire aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano Yesu wacu ari hano waduhezagire aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano Yesu wacu ari hano nta kindi n'uguhezagira ari hano waduhezagire ari hano haleluya aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano waduhezagire aturemesha adukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano waduhezagire mwami ari hano waduhezagire aturemesha dukize nitwizere ijambo ryiwe ari hano amen ari hano umugisha cyane. Reka dusengere umukozi w'Imana atugeze ijambo ry'Imana. Mana tugushimiye iterano ryiza ry'umugisha uduhaye, tugushimiye kuri kumwe natwe kandi tugushimiye imbaraga zawe. Iri jambo rero rigenda rigere ku bantu bose mwami, rihindure data, rirememo ibyiza byo utwifuriza mitima yacu. Turakunyize kugira ngo ubane natwe, ubane n'abakunzi bacu, ubane n'abatarakumenya mwami kugira ngo bahindure amateka kandi bahindure imibereho. Turakunyize kugira ngo ubane natwe kandi ubane n'umukozi wawe. Hagiye kukuvugira ijambo ryawe, iri jambo riramuruta, iri jambo ryabaye hatarabaho, ariko iri jambo rirategeka kandi iri jambo rirahindura. Turakunyize kugira ngo rigire icyo risenya, rigire icyo ryubaka kizima. Turagushimiye ko ugiye kubikora mu bakisitwemu wacu. Amen. Karibu umukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Nongeye gushima Imana ku bw'aya materaniro Imana iduhaye. No kuri ni umugisha ukomeye kuko usanga hari abantu benshi batagize aya mahirwe yo guterana uyu munsi. Twebwe rero nka famiye Imana yahaye umugisha, tukaba duturanye turi hamwe, tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri hano muri Mariko ibice 2 umurongo waho wa mbere. Kadusome haranditse ngo nuko hahise iminsi asubira i Kaperinawumu, bimenyekana yuko ari mu nzu. Benshi bateraniraho buzura inzu, barenga no mu muryango, nuko ababwira ijambo ry'Imana. Haza abantu 4 bahetse ikirema, ariko babuze uko bakimwegereza kuko abantu bahuzuye. Basambura hejuru y'inzu aharinganiye naho ari. Bamaze kuhapfumura bamanuriramo ingobyi ihetswemo icyo kirema. Yesu abonye kwizera kwabo, abwira ikirema ati mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Hariho abanditsi bamwe bicayemo biburanya mu mitima yabo bati, niki gitumye uyavuga atyo arigereranije? Ninde ushobora kubabarira ibyaha uretse Imana yonyine? Uwo mwanya Yesu amenya mu mutima we yuko biburanya batyo mu mitima yabo, arababaza ati, niki gitumye mwiburanya mutyo mu mitima yanyu? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukubwira iki kirema nti ibyaha byawe urabibabariwe, cyangwa ari ukumubwira nti byuka ikorera ingobyi yawe utahe? Ariko nimumenye yuko umwana w'umuntu afite ubutware mu isi bwo kubabarira abantu ibyaha.
nuko abwira icyo kirema ati ndagutegetse byuka wikorere ingobyi yawe utahe. Arabyuka yikorera ingobyi ye, uwo mwanya asohokera imbere yabo, nuko bose baratangara bahimbaza Imana bavuga bati bene ibi ntago twigeze kubibona. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Iri jambo rifite ukuntu ryamfashije cyane. Iri jambo iki ni ikirema, hano titira ngo Yesu akize ikirema gihetswe n'abantu bane. Hariho umurwayi yari ikirema, ariko hagira abandi bantu bane bazamura icyifuzo cy'uyu murwayi. Amen. Ngo barangije ngo bafata wa murwayi baramuheka bamushyira mu ngobyi, ari abantu bane. Ku bantu baziriya ngobyi nyine y'abantu bane, arya na Blancard ngira ngo igira abantu bane. Noneho uyu murwayi rero ndabashaka kubabwira uburyo Imana ifite imbaraga zo gukiza no gukora ibitangaza mu gihe abantu batabitekerezaga. Amen. Ndashaka kubabwira imbaraga Yesu afite ziri mu kuboko kwe, ziri mu ijambo rye, ziri muri izi ndirimbo turirimba. Uyu nguyu ngo bafashe ikirema bagiheka mu ngobyi ari bane. Ngo barangije kugiheka baragenda, urabona turi hano mu nzu ahangaha duteraniye kwa Janvier. Noneho ngo baje gufata ikirema baragiheka. Imana ishimwe. Bakigirira umutwaro. Iki kirema cyari cyarivuje byarananiranye, cyaragiye mu baganga, cyaragiye mu bavuzi basanzwe batari abakizungu, ariko byaranze. Noneho ngo bakigira inama, barakibwira batariko hari ahantu Yesu ari mavuga ijambo ry'Imana, ngwino tugende, nitugira umugisha tugahura na Yesu urakira. Amen. Ngo baragiheka. Aba bantu bagihetse Imana ibaha umugisha. Ndabagereranya na ba bantu bajya basengera bera, bajya basengera bene data bari mu kaga, bari mu makuba. Nabyita nk'abantu bagira umuhate wo gufasha abantu b'Imana. Amen. Ngo baragiheka. Ikintu cyantangaje, ndashaka kubwira kwizera kwapfumuye inzu. Amen. Ngo baragiye babona abantu ni benshi, kuko Yesu ahantu yarari yabagakikijwe n'abantu benshi. Ngo basanga abantu buzuye hanze, abandi buzuye mu nzu, babuze ukuntu bagera kuri Yesu. Ngo babandi bigira inama ari bane baravuga bati mureke twurira inzu. Amen. Ariko reba kwizera bari bafite gutuma burirana inzu uyu murwayi. Baburira inzu bafata urwego, ngo barurira, ngo ntibita ku nzu y'abandi bari kurira, bo bizera Yesu. Muvuge ngo amen. Amen. Iri jambo ndarikunda cyane. Ngo bamaze kurira inzu, ngo barazamuka, ngo bageze hejuru birumvikana hariho amabati cyangwa se amategura, ngo batangira gusambura inzu y'abandi. Dore akantu kantangaje, ngo nyiri inzu yari yicayemo. Amen. Janvier nyiri inzu yari yicaye muri iyo nzu arimo yumva ijambo ry'Imana. Nese ubundi wicayemo nyiri inzu rero ngo akajya yumva ibintu bijaganyura hejuru mu mabati, atariko ibyo ni ibiki. Ariko Yesu ari kubwiriza ijambo riryoshye. Muvuge ngo amen. Ari kubwiriza ijambo rikora ku mutima, ijambo ry'ibyiringiro. Ngo noneho nyiriza akajya avuga ati njye kureba iby'amabati njye kureba abantu bari kunsenyera inzu se. Ariko nanone yakumva ijambo ry'Imana akumva ntiyajya mu by'isi, akumva yakomeza ijambo ry'Imana. Uyu nyirinzu naramukunze, yakunze ijambo cyane. Ngo araguma yumva ijambo ry'Imana, ariko umutima ukabwira ati ariko nyaruka wenda ureba. Aravuga atoya, singiye gusigira ijambo rya Yesu, iri jambo rikiza, iri jambo ritanga ihumure, ngo njye kureba iby'amabati n'amategura, njye kure, ahubwo nizeye ko nyiri iri jambo ari bundindire n'iyi nzu, kuko ari mabwiriza ubutumwa ari muri iyi nzu. Amen. Ngo araguma yivugira ijambo ry'Imana, abandi baraguma basambura amabati bashaka kwegera Yesu. Imana ishimwe. Ngo barangije, ngo bamaze gusambura procedure ya mbere buriye inzu, procedure ya kabiri basambura amabati cyangwa amategura, procedure ya gatatu kuno ukwizera ndi kubabwira bari bafite. Noneho ngo bahita bapfumurira neza aho Yesu ari. Ngo bafata cya kirema barakimanura neza, ntibavuga bati nikikubita hasi kirahuhuka kivunagurike, ngo barakirekura kikubita hasi. Amen. Ngo bakirekuriye hasi ikirema nticyavunika. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha.
noneho rero ngo barangije kukigezaho Yesu aracyitegereza. Dani reba ugiye kubona twicaye ukabona ikintu bagikubise hasi, ukabona umuntu yituye hasi avuye hano hejuru, watekereza iki? Wakwikanga. Abantu bari kumwe na Yesu barikanze, baravuga bati ibi ni ibiki? Ngo noneho bakibonye bamwe birashoka ko bari bakizi, kandi ubwo cyarabyiganye gica ku bandi bari hanze. Erega nuko byigana tugakora kuri Yesu. Amen. Nuko byigana ugaca mu bantu ukagera ku bushake bw'Imana. Ngo arangije ngo arakitegereza ahita akibwira ati mwana wanjye, kintu nkundira Yesu ababarira ibyaha. Arakibwira ngo mwana wanjye, ibyaha byawe urabibabariwe. Arangije kubikibwira gutyo abantu bari bateraniye, abantu rero baragoye. Batangira kuvuga ngo none se ninde ubabarira ibyaha? Kurumva Yesu nibanamwemeraga, bumvaga ko ari Yesu wo kwa Mariya na Yosefu. Ariko Yesu yari yibitsemo imbaraga zavuye mu ijuru. Imana ishimwe. We yari afite imbaraga zo kubabarira abantu ibyaha, akagira n'imbaraga zo gukiza. Ni mumumera icyubahiro. Uyu mugabo arakomeye. We ntabwo yagombaga no kuzigaragaza, we yari yizeye imbaraga ziri muri we. Yari ari kuri misiyo yahawe n'Imana. Abantu bahamagawe n'Imana ntabwo ari ngombwa kuvuga byinshi, bo bari kuri misiyo. Muvuge ngo amen. Kandi mukomeze mu ambasaderi ya Yesu aho muri hose. Waba uri mu bihugu byo hanze, bambasaderi w'ijuru, ubambasaderi w'Imana, ubwiriza ubutumwa. Waba uri hano mu Rwanda cyangwa no muri ibi bihugu bya Afrika, icyo Imana igushakaho ni ukugira kwizera kugira ngo Imana ikubohore. Yesu abaho umugisha. Amen. Ikintu cyamfashije ni ukuntu yahise akibabarira ibyaha. Yesu ntiyigeze abanza kureba uburema, ahubwo yabanje kureba ikibazo gikomeye. Abona ikibazo gikomeye ni ubupagani, ahita akibwira ngo ndakubabariye. Arangije kukibabarira, abantu ngo bariburanya. Bibiliya yatubwiye ngo hariho abanditsi n'abafarisayo bari muri iyo nzu, muri iryo teraniro. Batangira kuvuga ngo none se ngo ninde ngo ubabarira umuntu ibyaha ngo usibye Imana yonyine, ngo arigereranije. Yesu icyo mukundira ahita abwira ati reka noneho mbabwire, ari ukumubabarira ibyaha no kumubwira ngo byuka wikorera uburiri, igikomeye ni haleluya. Ahita akibwira ati nonaha ndagutegetse byuka. Muvuge ngo amena. Ikorera uburiri bwawe utahe. Amina. Yo abantu batangira kuvuga ngo yo nguzi ko abantu baratangara ngo bene ibi ntiturabibona. Bahita babona igitangaza cy'Imana, bahita babona imbaraga z'Imana. Yo haleluya. Ngo babandi biburanyaga ngo batangira kuvuga ngo uzi ko hano hari Yesu, ngo wa murwayi dore ari ikintu cyanangaje ngo arabadaduka. Muvuge ngo abe yikorera uburiri bwarataha. Ngo kandi ahagurukira imbere yabo. Muyobozi wa gahunda ahagurukira imbere yabo. Uzahagurukira imbere yabo, uzahagurukira imbere yabo, uzatera imbere uri imbere yabo, uzabona akazi keza uri imbere yabo, uzabona ibintu byose ushaka uri imbere yabo, uzabonana n'umufasha wawe uri imbere yabo. Yo ni mumera Imana icyubahiro. Ngo ahagurukira imbere yabo. Hari Imana ikidukorera akantu ikaduhagurukiriza imbere yabo. Amen. Ubwo se ni bande? N'abanditsi n'abafarisayo bamwe batizeraga ibitangaza by'Imana, ngo ahagurukira imbere yabo. Ngo basigara bavuga ngo bene ibi ntitwigeze kubibona. Iyo Yesu yaje ibintu biba ari ibindi, ibintu birahinduka, igitangaza kigakoreka. Uwari umurwayi, uwari ikirema arakira. Duha umwami w'imbaraga icyubahiro, ukora ibirenze ibyo abantu basaba. Muri aya materaniro ni iri jambo ryafashaga. Yahagurukiye imbere yabo, ariko kugira ngo ahagurukire imbere yabo yagize abantu bane bamwizereye baramusengera. Nawe re gukeneye abantu bagusengera, ariko turahari kugira ngo tugusengere. Turahari kuri iki cyumweru kugira ngo tukwikorerere imitwaro. Ibyo bintu bazi n'isi wiburanye ubona bidashoboka, ku Mana birashoboka. Hangaha mu Befeso bice 2:20 haravuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza, nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo ziri. Imana ibaha umugisha. Iyi Mana yacu irabashije, ntago twibeshye.
ndahamya neza ko tutibeshe kugukurikira ni byiza ntacyo bidutwaye kugukorera ibendera ryawe rizahora rizamuwe muri twebwe dusezeranye nawe isezerano ko tutazakureka Yesu we turakwemera yitegereje abanyegiputa maze arabatungura arabitegereza bacikamo igikuba arongera arabahindukirira kuri inziga ku magare yabo yarengeraga Abisirayeli yabakuye mu maboko ya Farawo yabambukije inyanja itukura kuko uhereye kera uri Imana itaneshwa turakwemera 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 turagushima mwami Yesu turakwemera tubyaye cyangwa tutabyaye turakwemera watugiriye neza Yesu turakwemera turi mu buzima bukomeye turakwemera wana dutabaye Yesu turakwemera watwambukije ibikomeye byose turakwemera oh turakwemera yo turakwemera mwami waduhaye amahoro Yesu turakwemera waduhaye agakiza Yesu waturinze muri ubu buzima watubacimbaza umugisha mwami waturagije umurimo wawe wadukijije indwara nyinshi Mana waturinze korona nyinshi turakwemera 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 haleluya umuririmbyi yahamije Yesu aravuga ati turakwemera mumbabarire iyo nafashijwe ndarira cyane ntushobore kubivangura ariko ibyo byose ni uguhesha Imana icyubahiro turacyamwemera Yesu ni inshuti yacu aravuga ati byuka wikorera uburiri bwawe Imana irakubwiye ngo byuka amen Imana iravugana nawe ngo byuka nurangiza wikorera ingobyi yawe wigendere gira kwizera byuka muri ibyo bibazo byuka muri ako gahinda byuka muri ubwo bushomeri byuka muri izo nzangano wanzwe Imana irakubwira ngo byuka nubwo wakwangwa n'amahanga ariko uri kumwe na Yesu irakubwira ngo byuka wikorera uburiri bwawe utahe Imana ibaha umugisha ndahamya neza ko tutibeshye nanjye mvuga Yesu mbampamya neza ko ntibeshye kuko Yesu ariho kandi arakora kandi azahora akora ibi tubikora dushaka guhesha Imana icyubahiro Imana ibaha umugisha ndumva nasenga sengera imitima yakiriye rino jambo mwami Imana yacu iri jambo ni iryawe rikomeze mu mitima y'abaryumvise kandi ubohora uwari uboshye uwari uremerewe umukiza imitwaro kuko ubasha gukora ibiruta cyane ibyo dutekereza n'ibyo twibwira injira mu bitekerezo by'abazumvira ijambo ribahindure ribafashe ribageze ku rugero rukwiriye kandi Imana abatarakizwa iri jambo ribafashe gukizwa kugira ngo bababarirwe ibyaha nk'uko wababariye kino kirema hari igihe tugira ibyifuzo byinshi ariko ngombwa ni kimwe nuko duha ubugingo buhoraho urakoze turagushimiye mu izina rya Yesu amen amen urakoze cyane turaza gusengera ibyifuzo nkuko duteraniye hano duteranye turi abantu bane turi kumwe na Janvier turi kumwe na Maxera turi kumwe na Daniel kameramani nanjye yowe gahunda kandi tubonye ko iki kirema cyari gihetswe n'abantu bane uyu munsi rero tugiye gusengera abafite ibibazo
tugiye guheka imizigo cyangwa tugiye guheka ibibazo by'abantu n'iby'igihugu n'iby'isi yose muri rusange. Hari abantu bafite ibibazo bitandukanye, hari abakene bafite ibibazo by'ubukene, hari abafite indwara zitandukanye, bameze nk'iki kirema uko cyari kimeze. Turabasengera, ariko mbere yuko tubasengera reka tubanze duhe Janvier nawe aducishirizeho akandi karirimbo.
hari Imana yishyura aho umwana w'umuntu ananiriwe. Amen, Haleluya. Amen. aho umwana w'umuntu ananiriwe Uwiteka arakuruhusha. Amen. Tugiye guterura rero cya kirema, tugiye guterura ikirema cy'igihugu cyacu, tugiye guterura ikirema cy'igihugu cy'u Burundi. Iyo mvuze ikirema dufata ibibazo bye bafite, dufata ibibazo by'igihugu, dufata ibibazo by'abantu bafite, tubiterura tubishyikirize Yesu, tubijugunye ku birenge bya Yesu. Yesu icyo ashoboye ni ukukiza kandi akanababarira, ni ukuvuga ngo arababarira yarangiza akanakiza. Tugiye gusenga rero, turaza gusaba Janvier abanze asaba Imana idufashe itubabarire ibyaha, ibabarire iby'igihugu cyacu, ibabarire iby'abantu b'isi, kuko muri iyi minsi hari ibihuha byadutse bitandukanye, ariko uyu munsi Imana ibishicekesha. Janvier dushyira imbere y'Imana. Mana turagushimiye, uri Imana ishobora byose, uri Imana igira neza. Ijambo ryawe riravuga ngo ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no gukiza. Amen. Ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no kutubohora. Ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no kutugirira neza. Ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no kudutabara. Ukuboko kwawe si kugufi ngo kunanirwe no kutugirira neza. Witeka mwami wera w'Isirayeli. Ariko ijambo ryawe Mana riravuga muri Yesaya 59, mwami Mana ngo ibicumuro byacu nibigabitanyo, nibyo bituma mwami Witeka mwami utatureba n'amaso y'imbabazi. None rero Witeka Mana, ijambo ryawe Mana tumaze kumva riratubwiye yuko mwami wabanje uharira ibyaha n'ibicumuro imbere n'ibigabitanyo, imbere y'uko ukora ibitangaza, imbere y'uko mwami ukiza uyu murwayi, imbere y'uko mwami Witeka mwami utabara igihugu, imbere y'uko mwami ugira neza abasabye wa bose mwami batandukanye, imbere y'uko mwami Witeka mwami ubyura baguye mwami, imbere y'uko mwami data mwami haleluya Mana uzura bapfuye mwami data twese mu buryo bw'umwuka. Witeka mwami turakwinginze Mana, eka Mana data wa twese mwami wera w'Isirayeli mwami Mana turasenze mwami, turasenze mwami muri iri ijambo ryawe niyo ryaremye, ijambo ryawe rigere ku muntu wese, ijambo ryawe rigere ku mugabo, ijambo ryawe rigere ku mugore, ijambo ryawe rigere ku rubyiruko, ijambo ryawe rigere kuri muntu wese azumvira ijambo mwami. Witeka mwami turamusengeye Mana, Witeka mwami turamusengeye mwami, turamusengeye muri iri jambo. Yesu waravuze ngo uhariwe ibyaha byawe mwami data wa twese mwami, kuko mwami Mana bari bamwizereye, bari bamuteruye, bari bamwizereye Mana, birashoboka wera w'Isirayeli bari bamwizereye mwami. Witeka mwami ijambo ryaravuga ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye mwami, no kuba nawe yaremeye yuko bamuterura bakamutwara mwami data wa twese mwami. None Mana iri banga no guca bugufi Witeka mwami, ijambo ryaravuga ngo umuntu wese muri Yohana wa mbere igice cya mbere ku murongo w'9 avuga yuko atakora ibyaha abaguhinduye umubeshi, nuko buri wese mwama hari yemera ibyaha byiwe, yemera ibyaha byiwe n'ibigabitanyo, maze mwami iri jambo rigende mwami rikora ibitangaza mu miryango. Witeka mwami ntabwo twitayeho egome Mana data wera, Witeka Mana uko ari kose wera w'Isirayeli mwami turakwinginze mwami, twebwe turi ngaha imitima yacu ice bugufi, na buri muntu wese ahari hose mwami Mana atera intambwe agire kwizera mwami data wa twese mwami. Witeka mwami ijambo ryawe Mana riratubwira mwami, riratubwira muri Yohana ibice 3 byahishuwe Yohana ibice 3 ku murongo wa 20
aratubwira ngo mwami ngo mpagaze ku rugi wumva ijwi ryanje kugurura ndinjira dusangire. None Mana buri muntu wese agiye kugurura umutima we akemera agatsindwa n'ijambo ryawe yuko akwiye kwihana ibyaha. Mwami Mana Data umugirire neza ku masengesho tugiye kumusengera, wiheshe icubahiro wigaragaze nk'Imana mu izina mitaka y'abasayibonde mene taya zeremonde mandereki y'abasande mu izina rya Yesu. Mana Data wera ijambo ryawe Mana rirambwira ngo ntagukoraniriza aba Yakobo busa. Mwami Mana ntabwo Mwami Mana witeka Mwami ntabwo ari iby'ubusa uyu muntu Mwami witeka Mwami wugurura umutima we uramugirira neza. Mwami Data wa twese Mwami witeka Mwami witeka Mwami ijambo ryaravuga ngo nta magambo dufite yo kwemeza abantu ibyaha n'ibicumuro Mwuka wera ni wabikora ariko ngo biseruka mu mwuka wawe mu izina rya Yesu. Wiheshe icubahiro Mwami Mana Data wa twese urakoze. Rebeta ya zeremonde mene taizo mene witeka Mwami ugire neza Mwami wera w'Isirayeli Mwami witeka Mwami Mana Data wa twese Mwami urakoze Mwami turabigushimiye Mwami ko wabanye natwe Mwami. Turizeye neza yuko iri jambo rigiye gukora ibitangaza. Turizeye yuko Mwami hari abagiye gukira Mwami. Turizeye Mwami n'umwuka wawe wera atwemeza. Wamuririmbye yavuze ngo numva mwuka nyemeza Mwami Data Mwami ngo ko mbuza imbaraga mu izina rya Yesu. Rero Mwami uyu muntu yiyumvisemwo witeka Mwami, uyu muntu yumvisemo Mana witeka Mwami guca bugufi umugirire neza abona ibitangaza byawe kandi azagushingira intahe azavuga ibimenyetso n'ibitangaza ukora. Rebota ya zeremonde urakoze Mwami turatuje ariko nawe ntutuze muri twe ni mu izina rya Yesu amen. Tugiye gukora ikimenyetso rero cyo guterura wa muntu mu rwego rwo kumushyikiriza Yesu sibyo? Maxera uradufasha muri iki gikorwa cyo guterura n'umurwayi tumushyikirize Yesu kuko turi abantu bane. Uratera inguni hirya jambo tero hino natwe tumushyikirize Yesu. Amen. Mu buryo bwo kwizera ariko si ibintu byo kwizera ni ibintu biri practicable, ni ibintu ukora ubusa nkaho ukina ariko mu ijoro rikaremeka. Yego tugiye kumusengera. Hariho n'umukozi w'Imana nzi menye muri iyi minsi nk'ibiri witwa Pasteur Anselme uwafashwe n'uburwayi arivuza mu Buhinde hose ariko babura indwara ariko akananirwa kuvuga ijwi ntirisohoke. Tugiye kumuterura ubwo nuwo menye ahagarariye n'abandi. Mu by'ukuri Yesu arakiza. Uwakijije kino kirema ntago yananirwa kugukiza kandi byose biba mu bushake bwayo kandi mu maboko y'Imana habamo ibyiza nubwo hajye habamo n'ibibi ariko ubushake bw'Imana burasharira ariko bukanaryohera. Ibyo ngibyo tugiye kubikora dufite kwiringira ko Imana igiye kugukura muri ubwo burwayi no muri icyo kibazo. Reka dusenge. Mwami Imana yacu mu kwizera dupfumuriye aho Yesu ari. Uyu mwanya tuzamuye aba barwayi, tuzamuye aba bantu bafite ibintu bikomeye batashobora kuvuga. Muri uku kubazamura tuzamuyemo Pastor Anselme, turamuzamuye iri jwi rye niribe rizima, uyu mubiri we nukire mu izina rya Yesu. Hari abari mu bihugu byo hanze barwaye, hari abarwaye imigongo, hari abarwaye depression, hari abarwaye ibifu, hari abarwaye kanseri, hari abarwaye HIV, hari abarwaye za ndwara za COVID, hari abarwaye indwara zose zitandukanye. Turabazamuye mu kwizera, tubashyize mu ngobyi y'amasengesho, turabazamuye dupfumuriye aho Yesu ari, tubagejeje imbere y'Imana. Hato paini kize saini, imbere y'Imana harakiza, imbere y'Imana hararuhura, imbere y'Imana harubaka. Tuzamuye aba bantu, ari abagabo n'abagore, ari abasore n'abakobwa, ari abana bato, ari abasaza, ari abakecuru, ari abadamu bari kwa muganga bagiye kubyara ariko byananiranye. Tubambuye Satani, Satani turakunanije, turagucogoje. Rito paini kide
amen dushingiye ku ijambo ry'Imana turababohoye 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 in the name of Jesus. Amen. Uyu mwanya turagushimiye kurambuye ikiganza kuri aba barwayi. Amen. Turabibona mu kwizera kubarambuyeho ikiganza ukababwiye ngo nibabyuke bikorere uburiri batahe. Uyu mwanya abantu nibabyuke mu byari bibakomereye ahubwo bikorere umunezero, bikorere gukira, bikorere gushima, bikorere amahoro, bikorere akazi hato paya kidre. Turabasengeye. Hari abari barwaye badakijijwe bagereranywa n'iki kirema, aba nabo babwire ko bababariye Mwami, kubera ko ijambo ryawe rirababarira, ijambo ryawe riraruhura. Mu rwego rwo kugushimira ko ukijije aba bantu bose, tuzamuye ingobyi mu kwizera turi bane, tugushyikirije uyu murwayi. Izina ryawe niryubahwe mu izina rya Yesu. Amina. Amen. Amina. Tugiye kwakira amashimwe bakozi b'Imana. Rero tugiye muraduha amashimwe y'Imana yakoze, testimony mu cyongereza, kuko amashimwe n'iby'Imana iba yarakoze kugira ngo n'abandi bayiringire babone uko bayishimira, kuko Imana ishimishwa no kuyishima. Reka duhe umwanya Janvier rero azamura amashimwe. Ego mbanje gushima Imana ko Imana yemeye ko tuba muri aya materaniro, kandi Imana yabanye natwe, kandi ndizeye yuko jewe ubwanje nafashijwe cyane, nafashijwe. Hari n'igihe umuntu agira amateraniro nk'ayo kuri channel ya YouTube n'iki, umuntu akibaza yuko umengo nyene ni bari muri kamera cyangwa n'iki bitandukanye, ariko nafashijwe cyane. Imana yakoze ibirengeye cyane ibyo twebwe twiyumvira n'ibyo twebwe dushaka gukora. Ndashima Imana cyane rero ko mwadutumiye tukagira amateraniro tugahesha umugisha n'abandi. Amen. Kandi ashimiye Imana yuko ndamahoro n'umuryango wanje uri amahoro, nkuko nabivuze natanguye mvuga na Cynthia hari umugore wanje nkunda cyane, nawe nyene kuko aba yansengeye, kandi nawe abari gukora umurimo w'Imana muri Canada, kandi Imana ikomeje kumukoresha bikomeye hariya muri Canada. Amen. Kandi Imana ibahezagire, murakoze. Ndishimye cyane. Nibyo nawe natambutse amashimwe yaragishima. Hama iyi ndirimbo nsohorejeho ni indirimbo nayo ziri muri za ndirimbo twavuze ko nzaza ndabahamo kamwe cyane tubiri, nazo bazazibona zatunganijwe neza. Yesu abahezagire, murakoze. Ukaremba rero uraza ko dusubiramo, ntabwo twaririmba indirimbo twishe ku buryo uri bukadusubiremo kugira ngo tugafate neza. Mama Christiane tugwaye umwanya. Murakoze. Ngewe ndashaka gushima Imana yabanye natwe muri aya materaniro. Iki ni icyumweru ku itariki ya mbere y'ukwa munani. Ndumva nifuza ko ibintu byose biba bishya muri twebwe, tugatangira uku kwezi turi mu mbaraga z'Imana, turi no mu bisubizo bishya. Ndashima Imana rero iduhaye uyu mwanya, ntago byakundaga, twari tumaze igihe turi muri guma mu rugo, ariko ubu ngubu turashima Imana ko yadukinguriye tukaba twashoboye kugera hanze, tukabasha no guterana gutya. Iryo ni ishimwe rikomeye. Ikindi shima Imana nuko Imana yagiye dukiza byinshi byari bikomeye, igakiza abana mu rugo ndetse ikanaturinda ibiteye ubwoba kuko byari bihari. Ndabishimira Imana. Ndumva ibyo navuga ni byinshi, tuzakomeza kugenda dushima Imana uko tubonye umwanya igihe cyaturenganye. Imana ibahe umugisha. Amen. Ko karimbo rero kadusubiremo kugira ngo abo kace mu matwi bakumve neza, kagume ku mitima yabo. So nakarimbo kavuga ngo nta wundi mwami twateteraho. Tugomba gutetera ku Mana, kuko na Dawidi yaravuze ngo naho data na mama bona Uwiteka azonyitorera. So rero ni Imana tugomba guteteraho. Mukomeye kora mu muryango.
umwamikazi yaramutwenze nanje mwami ndaguteteyeho na undi mwami nateteraho na Dawidi yaguteteyeho umwamikazi yaramutwenze nanje mwami ndaguteteyeho umwami ariyereka ariwe imbere y'abagaragu biwe umwitero urakoroka ari gutamba umwitero urakoroka ari gutamba uwo mwami umwami ariyereka ariwe imbere y'abagaragu biwe umwitero urakoroka ari gutamba umwitero urakoroka ari gutamba umwitero urakoroka ari gutamba yaranezerewe Dawidi Haleluya. igihe bamubwira gusa muzu y'Imana ati kuba imbere yawe umunsi umwe bindutira kuba hasi imyaka igihumbi ati kuba imbere yawe umunsi umwe bindutira kuba hasi imyaka ibihumbi umwami ariyereka ariwe imbere y'abagaragu biwe umwitero urakoroka ari gutamba umwitero urakoroka ari gutamba umwitero urakoroka ari gutamba amen amen Terura koroka ari gutamba. Ariko reka dutambare. umva twabasogongezaga ku ndirimbo za Janvier. Imana ibahe umugisha kandi turabashimiye cyane. Imana ibane namwe. Amen. Amen.